Biya Kamal ka Noor Online TV channel. Ban leram bana jiling leram shalat kwarni salp ke ma yadi ta ka kui South Sudanese ni tin shanda kare which ka Al Jazeera kama dene men chakula lar jen bu koni ga jen gwasame mi jira mi jidit ka Noor Online TV channel gore jeno jin bi jen yak nasan ko kien gore jeno be jen yak yamba dana shalat kwarni salp ke ma yadi ki mandanen chalar rajan chatub kirma yadit miller ne di altin content tere wika South Sudan dungno rajamen dit ko lo kan wenetin content tere wika South Sudan no ko ngani kane re content la normal agam ka do badanan shalat ka je jen bu kon linga jamone kirma yadit jane just loy de long ka nak South Sudanese en shana ka kuma kiye de ne Sudan re wicha ka Al Jazeera kama dena ano raya ce kula lar en kwer ni salbi ke mi yadi tere wicha ka jupa ce lar ne ne jane lar ne dialen kon tila citizen ni South Sudan ke je South Sudan en no shware Sudanese refugee ano shware kamek shware nyinka ka ano shware nyinka ka yene de kon langwani ngay ne no manana chalat kume Sudan kimen chalat deine Sudan re wi kama dana gwad me shika ne kon jikana naktin yan chwa ka nak ka chwa ka gorno biya kwa ken biya ka kan eno re wi ka juba charaja mo cha jakwen jene chwa refugee ten kon ti re wi ka South Sudan chwa ka mek ko ka refugee ti be kare wi dan ko telemi gware wujin winami ka Sudan dumu temu gwa chika dele bere wi dan ko to ko tin tong mi ne tin kon na ka ne kon e kume ka kon bora ka kamo to belere me ka otiang ka war me shire ge dana chi tuok ka juba chala de shin wan chi ka barar ka ping mi di long ka wo beken tungni tin kon la tungni Sudanese ni tin re wi ka juba man wi ko ken beken ka dakib kan kwa ken beken ka mach chwa de ni tungwan long chwa kula nang wi shar ka order mi cha to ba kuma South Sudan ko kan ngwan di alati Georgia ka lo shene lo chi kuma South Sudan che ne tin kon tila Sudanese cha ka gang ko dong te krieng mu de ben ka lat ka jeno eno bia ga ka chicken ne kon chicken ka bu lo jok anyok ne de kon tere wi ka juba tin la Sudanese ni be kare wi ko ken be ka bogore o be ka shengwa gwa ko we dien chadak dung mi lokan kon chicken de le ben wije me de kan chute re wicha ka Sudan anyok ne kon wan chika gagan winimi ka Sudan lo gor ka jango de ne dial kon dit re wije mi de ka lojok kwen abdalana na ka Sudan agente ke de ni mo de ni ka kaneten kon tin na ka South Sudanese ajan ba tejo ka ngot ndana yan ka ngot Human Right Commission ko mite ga mi jeng mi shalat ke ci kuma jalat kan ba tejo ko biga manda ana le roda ke do badan naka naka je bi kana lat no mo jena dana ci kire ma yadi de lan no atel ngwat mi jen be Sudanese be jawnak ke be jaw moy karek ke be dore min te tin be jaw mak ke be kwaka be kayar ko ne me ce jen ko de yen mak ne ne ko ne la civilian e ko ka ji Sudan en Sudan adoran wal shuman tam bo adoran ka kan bo wije maka South Sudan bo adorien tiga chuan ko de ka tuwi gwada me Canadian content ban gwich ke bu kon ga ka Canadian content la jikume tin kon te ke de ne ken amen mi shika de ne ken shikan ga kon ke de nin kon tin na ke net la South Sudanese re wi kama dene ko tur ni ken ka tin ke video ni ken ka tin Josh Kelong namo charaja mo che jetup tiang ka wer me chire ko mo cha tuok chi security gwada chi ngwan chi go wi char ka juba ko be kanere kon la Sudan sin be kan ka attack kie be kan kwa ken be kan ka kwal shwa security shwa jetup chu polino we shwa me shwa ka dwai nyal der shar ko bi ngwane bi ko kula bat no chi ne de kon tila police ni shu kan gwama shu kan shu gang ko sha ne de kon tin tel long kie tin tel me nangatin cha ka be nyot ne de kon la jiwich
re wich ka South Sudan gwazame shi President Kir shi Press Secretary Lili Azio Martin la head of state che jogono ngwane dial kine de content re wich ka South Sudan ke chi Sudanese trader ke jinya gatka tila refugee ka wedan ke chi nyot ajane kan ngwane ti woja ka wishini ataram tu wichar ki ataram gor no be Sudanese be nyot chama se jamo chito ka do badane na de mal dare ben keje ke jen gwasa me chume enemy sha tinjek content chitwok cha kare alaka name agenda na gor jeno de je nywaga yakel kamana na shalat ka ta da na ti shigru lat keje re wecha ka South Sudan tiang chala do tere rame sha mu ka bodum do chate ka kwakte sha kwal ka do badana shalat keje kir joga de dial ko la civilian no aran shimi jek ashalet kane de kon la Sudanese na me jele da na chanywa kane dial kon tite ka social media ka gwad dan la ler la kalat kitin ko ba man dan to ba je kula ngat re wichin binemi ajen dan goro de nywa ya kel be nyong nong ler dien mite ko mi choda lat ani biya ta mal